Ia terus membawa Jesus mereka untuk dia selalu aku ini berhenti. Sekolah Kristen berdiri aku manusia kemudian lain. Sekolah Kristen berdia ketawa pasal regulasi seni. Sekolah Kristen berkami pasal sesi perempuan. Sekolah Kristen berkaitan pasal sesi stimulai penesan iman roh. Sekolah Kristen berkambah untuk membuat kita pasal sesi khusus. Sekolah Kristen berkambah pasal sesi ketiga. Sekolah Kristen berkambah pasal sesi ayat baru. Sekolah Kristen berkambah pasal emosi manusia bawah. Sekolah Kristen berkambah motif dan juga justicia pasal regulasi seni. Sekolah Kristen penghinaan kau emang Tuhan ini dunia ini boleh dia boleh masuk ini harus apa hakikat asal ini boleh kalian wanita lihat maksud Experiência inamovível, more 3 years, what era present, wish, after wish, CC, I myself, testify, again, and then sebenarnya kalau satu selebra susah sama artinya berarti juga perbedaan. Maka kombinasi ini ini for pada masa dalam kami ini masih dalam saya yang dimulai servis ini kami harus orang yang punya sendiri. Jadi ada sendiri kita melakukan ialah memakan sebenarnya restauran dunia dia kami masih disebutnya tidak sekarang dalam media terus kemudian serviço deveria dedicar ao Latina ou esse para bukan pouco mais serviço
Ini ada tiga dari timur sendiri karena bulan isi rahasia yang ini itu saya kemudian yang rumah mereka Hobi malu di emosi ada dari conhecimento independente, dom independente, minha vida também é a voz do Pai, Pai, ainda bem, kemudian kemudian saya ada tidak pada kemudian aku yang sini sini tempat kemudian butuh ini kemudian itu sudah sampai awal finish dimulai dari kenal sampai sampai ini kalau kita orang sesi dan kalau ini sinar sinar kita bisa orang sinar kita tahu gimana cara itu bisa baik dari ini memang polisi ini tidak paham ini lagi kita problem kami dia paham memberikan is the one who gains actions in your life. I really ask you to most in all people who live on outside. Many are in your purpose. Many who will always be life for students, for future, so the big five principles that check out, we testify to this for. So we are here not to celebrate ourselves, our feeling of missing today, but to celebrate the victory of our day, to know how to things like righteousness. This is very, very important to be reminded that prayer is somewhat important forever.
may ask, do you want to resign? We ask God, so we want to bring you unto the end. And he said, no, and then he told us that Dari rumah. Dari rumah kan sudah pusing dulu. Kenapa? Ini Ada kelihatan. These bad things future and good things so this is always something very important for us all together at CAR, CNC, and whatever we do to the picture of tables and consideration, peace and justice, for the living He is the reconciliation. He is what and acting is God first, and also the Holy and anyone who contribute to your reconciliation will keep this table for kita akan kita menimba semua bebas semua bebas semua diterima kemudian ekos tamu kemudian sirapotu adu normal bersih-sirah dan ini akan menambah mereka sehingga ini kita seluruh manusia. Mengalir oke di halaman kembali dari malam ini dan coach sebelum saya dari ini membahas mereka masih sama-sama dengan orang yang
Marah-marah untuk menyenangkan, emang orang yang masuk. Kaya kamu, pernikahan rekor punya kamu. Aku berjanji menggunakan dia dari sebagai datang dulu dari dia. Bagaimana sesuai kepada orang kita kemudian Yesus.
Kita yang sekarang baru kami komunis. Kita yang mana yang alam waktu ini kita untuk kami isi kita kepada sudah yang main ansatan orang. Kami tahu yang kita susah. Kita jadi orang atau orang yang bersihnya karena untuk mengajukan sanksi, kami akan kita doa boleh kenal dengan dia dan kita. Dia orang sebagai sangat aku akan kasih si Mudeus kalau dia tahu karena itu si Pak obat soal isi si Mubarak untuk ne harus si lebih dan ini secara utama. Mengenai masalah dalam ketika yang ada di atas ini, kodi berkais, kodi dunia bersoal istirahat mereka, si Mubarak berkodi ini, ne kalas akan, ramian sepuluh berlaku, lebe dan ini, dan yang pun sedang lakukan susah. Kalau tidak berarti kodi dan mengingat
Kami sadar kita, kamu boleh sendiri kami sendiri. Kami ada rezeki, kami terbawa simbungan, sedikit dari Indonesia satu dengan kami ada dari seorang wanita, atau simbol dalam Kristus dari simbol perang, Spiritus Santo dari kami untuk tidak simbol ini. Ini baik dari manusia ini. Mana yang kita ini untuk pembahasan Indonesia. Ini adalah untuk kita siapa yang Kalau ini kita akan mengenai poros, lebih kurang mingguan atau duit di awal Kristi itu sama. Beda kamu untuk Kristi itu tidak domestikas. When most of them have to affect this facility that then what I want to do is this. Kasi ako na rin is what I'm going to do. Naya ko pa ako ngayon ay pasok pa rin ang pagkakas sa buhay. Namun ko din sa bayan ang mga pagkakas ay kami sa mga pagkakas. Masama ko po ang mga pagkakas o yung pagkakas. At ang mga pagkakas o yung
Kaya kami yang kita hidup kami kita berlawak aku kamu Espiritu Santo. Nanti kita berdoa untuk ini. Dia kasih dari orang dalam amin. Memang di luar rawatnya bekas salah.
Man, entonces sudah sih mana makan mana? Sería la careta no Tapi lawan merah kan? Enviar iPhone, será que será? Mari kita berharap. Nabi, katakan, kami baru Allah. Saya itu bagi kita menjadi waus. Lebih dari orang kita. Kami harus menjadi seorang lain. Ia diperoleh dengan
Lalu busuk para pemimpin ia bersuri mengabdi Roma dan ketika Yesus Kristus di kawalan orang kita mengutuk para sendiri dari sejauh kita descanse em paz. Dai, Senhor, descanse. Descanse em paz. Maroma boleh ini. Aku lupa bersimpes. Maroma solo ini. Bagi hanya kita pernah melakukan awalannya. Komoditas hewan sakit. Kalau ini besi mulai kita sama kami arai bagi mereka sedang berada umumnya nanti arai pertama masalah tempat arai parti Roma kami energi mereka bagi anak kedua sudah ada atau itu berpikir Memori kita seolah-olah masing-masing selain memori dunia yang seolah berbeda atas. Marahkan ini teman-teman kereta sama ini pada hidup dalam Espiritu Santo. Kalau kita berkata please. Oh yeah.
no time for moral indignation and cynical political calculation that drove the externalization policy of the world. Knew that the occupation was unacceptable to the Israeli people, and it was intended to make sure that the Israeli political leaders were held to account. The resistance needed people like that. We needed to keep the struggle alive in the international politics. For this, we needed to show advocates like that who could transform unwanted accumulation into a question of international moral responsibility and human rights. That was the vision. The crucial area engaging policymakers, politicians, activists, academics, journalists, to ensure that the question of the world would not be brushed aside. It provided food for where other people have despair. But was one of us. We shared our struggle. He stood with us in the and he was with us where we were. After the restoration of the independence, man understood that there was very much to do. He knew that the war needed an accurate account of what they would do in this world, so that it would never happen again. He also knew that the foundation of our nation had to be pure and good. Yet in our hearts, the Jewish people knew that we had to let go of ignorance. But through reconciliation, both within our society and within Christianity, we had to begin with forgiveness, faith, and truth. That only God's truth process. This was the vision, perception, truth, and reconciliation in this kingdom, CIDR, remains one in the world and in the United States. That have been private world everywhere, through which we prepare the world for our past and the future with God. In this world, we see that is system of documenting the experience of all people with care and history. It demanded community for the human rights of the from all sides, no matter how and or inconvenient it might be. He understood that the reconciliation of our church would not be after the world necessary para sacerdote of the city nacional cheio. Nela, parte do city nacional cheio, da vida do Pai. Da teologia do Deus. E o
through each day, and the Lord's always there for us. Without other people, I remember speaking with the man and asking him about this. In the day of the day, David spoke in the line that Jesus Christ, our ministry, our to share his good prayers, that we be not always a people for them. That could be a compromise that we want in the just way.
Your meditation, your voice, interested in solar illusion, your prayer is like illusion, and the sun is necessary a simple, a high principle of water, the reality of one to realize tomorrow. Therefore, creating the energy for us to tomorrow. Actividad las evidencias. Durante esta actividad, no me hagas servicio a Cristo, para objetivo, anula la vida. Afinal, atraigo precisar, olvidarán de sí, conversar, funcionar, observar el pasado. Porque el mundo, y el conocimiento del pasado, no la hará. Y en vez de estar viendo como la verdad, en el interior, a veces simples no pura. Y el chico con la paz y el valor, el juicio de especial valor de la verdad. Ahora, no le pido Susana, no le hablo de Krishna, a mí no siempre que pasó su cuerpo. También no es una idea de la verdad de la norma de su voz. Acá se ve un respeto total a la minha se desejou no trabalho a tudo que deseja que a nossa família. Não minha família como suporta a minha serviço a Cristina no trabalho dela. Porque a nossa equipe, a paz que se organizou por Australia, foi fundamental para poder viver os humanos que trabalham agora. A Denise já viu uma certeza conosco. E a igreja são palavras. E a palavra de Deus, valor dos três nações cuidadas. E eu vou agora para o Senhor que Deus transporta nós não escolher, pois escrever na Bíblia de paz. E o nosso cristão como Andrés foi colocado para um ordenamento durante o nível de uma artística vegetada. E a 99, a praia voltada a minha família é uma gente que não celebra vai vir agora no final do ano. Não vou tirar o rosto para vir a área do Brasil, ver lá no que mais. Nós temos história que vão contar, história que mais que eu vou levar para a mamãe, a ideia de que vão ter não para Deus. A boa princípio com a coisa de fazer consideração que é o apoio com a cabeça financeira. E a gente financiando isso a mamãe que trabalha porque ela é da aí aquele inclui um filho com tradição que deve colocar na vida e nós podemos falar de uma maneira de hoje
musik ini. Kenapa Pemenang P la tempo scrivere la mappa per visto ai vedere si continua senza assolutamente ma la questa ordinanza anche nelle curve la qui mai questo per vista generale sono preghiere kita ini sesuatu orang Yes.